мусор мынакей таштандылар. Şimdi ertemen zergip taşlap koyuşat şimdi. Muna dağı mısır. Mınakey. Muna dağı mısır. Bu mısır taşlaganda da 2-3 gün oldu. Muna jalan içimlikler. Jalan kola, pola birinsilerde. Muna adamlar ötüp şul жерден. Şimdi kimler taşlaydı? Jaş balalar taşlaydı. Mınakey dağı. Pampers. Apalar aytat da, men kızım, oğlum, üköm oka ketip atıp, sabagın ketip atıp taşlay ket deydi. Alar jaşlar zeriget, jaş balalarça zeriget. Anan studentler taşlaydı. Misal mына Coca-Cola'nın köptügüne karaganda же bir jaşlar flashmteri içip taşlap koyuşkan, hem içken jaşlar kolundan эмне жакшылык келмегиле. Же жана индус студенттер ташлaganda şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, iki kargıştan ehtiyat bolgulu деген. İki kargıştan. Anın birisi adamlar baskan es algan жерлерди bulgoodon деген да. Adamlar baskan eкен, жерден adamlar basat mı жерденчи. Ertemen жумушка кетишет мынакей. Adamlar baskan жана es algan жерлер, көлөкөлөр, дарактардын көлөкөлөрүндө эс алат да талаларда. Ошол жерге мусор таштап койсоң, же беркиндей муктаждыгын аткарып койсоң, жыттана турган, көзгө жакпай турган, кулакка, мурунга жакпай турган нерселерди таштап булгап койсоң, ошо адамдардын назарына жакпай калса, каргышы деле шарт эмес. Каргабай деле тип жийиркенип койсо, ошол каргыш катарында кетет да. Бул ошо каргыштан сактангыла, коргонгула, этят болгула, алыс болгула деген Пайгамбар алейхиссалам. Ошого 50 метр, 100 метр зерикпей эле таштандыларды өзүнүн жайына ташташ керек да. Өз жайыначы. Ата-энелер да өздөрү ташташ керек, балдарына бербей.